beli pemat kalau ngangon tiang soma. Uliang tiang benar-benar beli dari tiang keduang. Salingnya tiang nunjuk mati tiang tampi kira Ramadan. Beli artinya sing emat ngangon Yusoma. Iyan beli emat ngudiang depang beli di puri. Nak kini uno Ipidan duga sesuat di gedongan. Duk ada nayu tarinin beli. Paundukan beli lakar lungo ngungsi panegara pejarakan. Mapan sawatara kutus tiban yusan beli pidan. Tain tangkil kemau. Mapan jani len mah jalane pada liu. Pewangunan pada tegak-tegak paling beli. Sing kena pengunduk neken kaje kelode. Tu awinan para kane tita beli metakon-takon ya bentar. Kamu mai mailah metakon-takon sing ada tetakonan. Kalian beli mesiram, suat mesiram hilang kerisnya. Mailah ale tatak tuh, iya neng apa. Begitu lantas, kebenengan, lung ada gala lakar metakon. Yang ngelomoyo metakon, lo, jero, miripkan pejalan ngungsi sinurajo, sing luung adane. Beli mendik dipuri, ne angono contoh, angono tetuladan, pinaka sepat siku-siku, deken para jana pada mekejang, yang gitu beli melaksana sing melah. Sing. Medar sana beli lantas, awagang. Jero anak istri, mang pastika anduk di tiang uning ayang atur, yan gumandi dados, sira iring di tiang, sira pesengane, itu beli medakon. Lano truna, gitu dah. Tonden. Di tiang mewaste, niluh tanjung tu kedo ya. Gitu. Loh li dije, udah tiang saking pedukuan toh langkir, lagi melahib ya. Beli sing luwung kayune nyanan ada nak ulijo nyinga ngiwasin beli kaden mari koso. Kene lo sing luwung asane yen prade mekelo lo ngiring gelah merawasan nyanan ada nak salah tampi kawinan gelah dot nawang lo badan ang lahang lo benglah gelan nu bajang apa super dua Gelan truna, gitu. Tonden. Aku udah lo ngelana cerik, lo keto beli medakon. Begitu lantas, mesaut yo, ngawagang, wagung. Di tiang durung wenten nak cerik. Oh lo mari pengantenan, di tiang durung nganten. Men, di tiang kari bajang tuh. Itu yo. Amat demen hati ya. Oh demen, mari yo matur bajang. Gelan truna, gitu dah. Tonden. Kamu lo tonden sing keto jawaban. Yo dongos truna tuh. Membanding iya matur. Cokor dewa pun api gitu ya. Gelajan lo truna. Tonden. Tinggal malu cokor dewa sapu napi. Oh gelah no anoman. Anoman iki anu. Gelah truno latne, pang berak gelah truno pida namuntur ya. Lo takon yang iya jani. Nak ngorang truna latne pida jadi berdua tawang ibu. Mulai terus sana dibacang dulu. Apa kan karuan kedo sing. Ratu Dwagong Putra. Samatra titiang tan medaya ring linggih cokori dewa. Lagote titiang puniki banyak. Wong gunung yuk titiang. Sahasa cokor dewa ngulok-ulok dewek titiang. Manganin enten wet sangkanin titiang wetuang biodo. Bang yang sampun titiang pacang ngepamit Ratu Dwagong. Kal kijo. Titiang pacang ngepamit. Pamit kijo. Pacang medula keponok titiang. Jauh li dini tawang. Bang yang sampun. Bani. Purun. Ada ngejut nih. Bang yang. Kene nah. Nah jane aksamang pakudan gelah. Lo udah salah tampin yang ideolas. Ini mulut saja somah gelah kuala. Pembrak gelah nu perawan ya.
Apa kali nge? Gelano perawan. Ih. Ijada untuk nama kurang perawan. Mula saja. Saja kan. Bidan man. Oke. Ratu dua agong putih. Idan man menggae. Becikan titiang mepamit saking iriki. Mang nenen wet sangkanin titiang Jokori Dewa merebak. Beli. Sabun iki. Ken. Beli terus nereng di tiang. Terus no tunggu diang beli sing terus no. Tiang mangken nge. Yen mula beli terus nereng di tiang. Cak di lemon itu dia panatan. Oke, iya sing beli. Becikan titiang mepamit ratu dua agong. Becikan titiang mepamit. Ya. Kini jatin beli Dia nih beli. makan nama kene ben. Sing Dia tak bisa nyacak di lemon. beli nih main balik kusung. Dan malu adang-adang udah kini melaksana. Aja. Iya sing beli nih beli. Yang sing mula patoh itu nek lemon itu sing kanti deke mai. Aja. Ada. Nyak jaja. Nenten. Kemudian metakon ben. Nan sinyal landas ya. Nah lo. Tamangannya lo udah salah tampil di kini gelah. Kudiang man. Mapan pejalan lo ane pelih. Bani lo ngiring pejalan gelah nekat dini dipuri mewasu lantas somah gelah. Gadak sing demen tan suka nerima lo kangwang jani mencacak walau kis-kis. Apa tuh? Mekat uli ini gitu artinya sing buangan buahnya pada meniung murid nyacak kudiang beli man. Kaca apa gitu? Cara ngai kipas angin kalau dong dari muka kayak gua. Nah, nyacak sing mesti kaya cekok bawangnya pang. Yen mati panananya tanggung jawab. Yang saya mulai gelem ngale mati apa yang kayak amain? Titiang tan. Nah, lo kudiang laman. Mecaca sing bungan gede ple lo. Agung doso kurang pati angkap mirip angkian lo sing sida lakar. Lejani sing bungan mulo Sampun nak. Pinaka putra penyeledihi. Tamang ini nyaja madu panongos di sing itu kelas yang keberatan boleh kayu. Cat. Belum sesuai can Jokori Dewa. Ini ulas ini pusaka puri. Betawang. Ila. Enggak. Katanya? Ya ini munus nagih tumal dong dengan Mula apa? harus ada tumal, apa tumalnya banyak ke main. Ya, Kini jabat deh. dia anak bani ngoyong di penjara. Nak beli sing masalah kok untuk ngoyong di penjara. Sing kini pejalan iu bener nih. Ya, wih, lepas. Ada. Nah. Nah. Loh, Titiang ratu dua. kudiang man. Besekala yayu nih nage. Tamangan ini mirip sing ada watas pengampura. Mapan gede ple lo, mula sing bungan. Angkian lo lakar ngemasin, nejani dah salah tampi dah. Masin. Pusaka puri kore pa mula sandang lakar ngatak atman lo ngungsi kawah candra gemukone. Ratu dua agong. Yenen sampun wet sangkanin Jokori Dewa. Padam ya titiang iriki.
Durusan sampun pada mah. Dengar, sedang melahal. Ada ulung petanya kene-kene. Rumah senantang pokok begini. Dah salah tampil nah. Mana puan? Iyan ada nama takon itu orang. Wakil yang belum nampak ngorok bagi pane. Iyan berada di keturunan sing ada. Man tongos derayu sangat las. Tongos wakil juga. Aksamang pokok begini. Sing buan itu. Ayo nawang di jen Awang. di jauh. Desa Puko. Pangkawang nah. Ni Puri Agung. Deje getih jelema ketel maura mauyat ini. Ketelan dua ulung cemers daging kuring sungkak kau teman. Jadi kini dingang. Loh. Api kudang kengkenan. Loh sing bungan lakar mogorok kuala. Jadi gedongan ni. Acur ngonya-ngonya. Pocol memunyi gelur-gelur sengaja ngerungwa. Apa menkal tongosan dini? Haji. Nang bangunan raga ayune. Tunggudiang missing link metektok metimpuh tak aja nih. Yo. Ngakengkian paunukan ayune. Nang udiang ayu ngeteleng ye penyingakan di tamang dan. Ngakengkian matur ayu marep kapeneng dewek aja nih. Bener. Rasa buka tuas bulu naten deang aja. Asa mati kelawan hidup perasaan deangi. Ini dua gong gede sampun dan swecer ini dia. Ini ada orang madu sih. Mati yang deangi. Dong kini penangkan bayone dane tepukin ayu. Bener kebus lapakan batas aja tuh di kerangka patikan. Sehingga ngidam penyingakan aja nih. Nah, cara buku sesengah kening. Yen juang pet agak lacure. Yen dilacure ayo ngajak dewek kajin tadi. Aon meh jelemone dan menang sinah hilakar tadi. Banyak nih tadi abu. Patuh curup ponnya nih. Hah? Nu bebekalan aja dan lakar bekalan ayo. Dan madan cetek geringsing peta. Tunggu dia yang misi ngeling. Nih angon seranan aja nih. Uli kengken benayu ngengken awin ayu. Bang persidasan ayu ningkang. Itu dijagat kau repaning. Jalan. Pulas diang. Jalan. Nanyo. Hantosak pengolah semakin. Cai Prabu kau repan. Oh, ini mirip cai sap kapenen kau isasan wakini. Ngin kadian cai dewek wakini. Waki pinako ratu yang liak ini di jagat kauripan. Hah? Yen subuh sangkaning cai. Yen kini lantas paunukan cai sing sat mako cai nundun macan dan subuh bulas. Andos tak? Kengken lakar penadian cai kengken lakar penadian cai. Andos. Apa kelulakan? Dia nak pakai kita doang.
dimarai dewek ingat kapene nukodan. Boleh saja pejalane buka kene. Sinah subai bapa hati-hati sepetekani dewek. Bapa, aksa mang pesan tiang pe. Bapa, Bapa. Kengken. Dadi pengantenan meling-lingan. Amun tuh tebal tuh, Aksa mang tiang pe. merasa kini bo beli. Boleh pejalan tiang ke bapa. Yang dia moneka dirasa gede diasan bapa ne. Boleh nucat ni. Kayang keleh buka jani. Bapa ni sudah tunggu pokiro kodan tiang ke. Meteng-meteng dewek tiang ke pa. Sepatutnya mertuangon tiang walas legan bapa ne. Sake wala pelangan buka jati. Wis siapa bang tiang marap kapening bapa. Aksa mang tiang pa. Nak lacur bako angon nyayin anak. Tuno ya sekirtin bako ngubuh nyai uling cening. Awanan kene tepukin bako-bako sing melih keng pianak. Mapan nyai ngabo demen bas gede. Ne sangat sakitan bako dikenal. Penelacur bako sing ngelah tongos medam. Sing pelot benyai nyingahin umah belakadannya. Uli pisago nyi majalan nganten nyak-nyakin nak wani. Bako sing tanruh nyai bajang. Ben sing sida ben nyi nangkok melet kenah nyi nyangkutin nak wani. Ngsaken nanang, ngsaken nyamo. Ngardinen nyai linggih nak dipuri. Ngerepe kai tuwo ngaturang nyingahya. Kenah kaine lobo bang mesambung baktin kai kepuri. Kuisio aturang nyi kepuri. Pocol singnya adong jegek goban ibo ken bikat ibo. Bapa. Ya napa kaden nek kepen kena tiange. Apa? Ya napa kaden ning udoh aku tiang mejalan buka kene. Genit ukudan bo sing pelot benibo nanggah. Atut ibo kegugu ngalih somah. Nak muani subuh ngelah kurenan jak-jak gini bo. Merasa maji bo dadi jelema luana. Nyen ne sakitin nyidi kena. Nyen keperebutin somah anake patuh luwop caro ibo. Yen ibo ngelah kurenan ada timpal luh nyuan. Kenalnya kenah nye. Bensing dah di benyinang kang basang wilayah. Bogo subuh arepin pisago perebutin nyai. Nang adeng-adeng malupa. Bang bapa pedas nawang. Kene sejatene uno kepo. Kawanan tiang kanting iring kayo ni daduaku. Apa ni daduaku putra? Idang angkan konen berdua rapi. Idang angkan nutruna nyen bapa. Melat nyi basangat. Kangene orang ngekauh kenake truno kenake muani. Rasa konden pedas maro aneh kuping nyiningah cinah kuku
goni. Ibu ngemudahang dewek ibu dadi jelema luang. Apa tae nanang ibu tua megaden mitetin kenah nyingalih somah. Yen dadi ban kai metanya begitu nanjang kai mekidiang panak kepisah yen semua penak pejalan. Papa. Yen kene dunuk pepo. Makalo yen tiang nu mau rep. Ngangsan makalo tiang nyakitin kena kapone. Ada nafsu pamati ang tiapa. Den, membalik ben kai nampi petani bawah. Ibu masa sinir saking silih. Ben kai gerepe-gerepe sing guan-guan mati. Hidup kai ngelikadin pejalan bawah. Badhe ngenah. Nanang ibu mati yang malu yang cuma kai mati. Kena ibu ngandang, kena ibu nung kayak di marga. Sama tiapa. Aman lo. Ini Ratu Dwagung. Punika sampun sane ngrupake sekian titiang. Puniki sampun penanda sane Ratu Dwagung. Cokori dewa nenten agingin sapun api manah titiang. Sapun api tegas atur titiang ringlinge cokori dewa. Wenten ang putusan. Wenten ang bawas sarang reraman titiang. Nemangken ngantos rawen mriki kepuri tangkil. Cokori dewa nenten wenten ang baos. Sapun api uktene kayun cokori dewa ring sikian titiang. Janten ang sane mangken Ratu Dwagung. Titiang lungker ledang cokori dewa. Mangnane mejanten legam titiang ini. Kene ne bagus omah iki. Kai tuwa anggon ibu nanang bin medewek muani. Ulah kai nepukin kebagusannya apa ben nyai. Awak luh nu bahjang sing taen ngecapin rasa nak muani nyandang buduh paling kalau kai metakon kene ibu nah denu gahang nanang ibu belok nanang ibu nisto lacur lekat di tengah alas beburon aja kai meroban aja kai mepisah do melat kai nawang perak nake dipuri kai nawang perak nak merabi mesomah sing lebihan ken tetelu pejalan yang nempukin kai tua pojol kai nyagya kepuri mekito ngalih sikut rasang kai sing bino perak nake dipuri teken sesanan bapo ngajak satu izin alas selamun mekito mesomah elah merasa ajine nanang yo nengelah pianake ide panak timbale mepadek nake ketah nyambak lamun bos nisto nengelah panake rasa sing patut suakain ada pejalan nak ngerorot nak nganten memaling nake nyambak ne kaping telu ada nak sing ngelah panak sing ngelah oko muani ada kebaos nyentana nyeburin metakon kai keniba ken pajahlane nentasin nyai ada adik lamun makito nganten memaling deui ngetana nyangkuten panak pisago pando kai tuwa kebere-bere paling sedih kai kelangan panak pisagone kenel nyangkuten panak kai pisago yen kai nisto jelek tepukino kenanake ibu ada panyok kai satmako ya kengken nuno nanane nisto jelek dadi panak kai ne kaluang nyangkutin dobas nunggo sane bapo jelema alas yen kemenusan bapo sing bina kenake mentik dipuri banginan wang
Pertama, gelah sangat ngide kepelihan. Gelah suba merasa tekin paukudan. Mula pelih gelah melaksana. Bani gelah melaibang pianak bapa ni bukuluh tunjung tanpa ora. Sebinaning di sejeroning puri pejarakan. Mirip di sejeroning pejalan. Bapa subening ngorde. Gelah tuara truna bapa. Gelah suba tua. Walau tamang ni gelah dot bapa pang presiden awang. Selawas pertemuan gelah ngajak yayu. Gelah tuara tayan ngelaksanin apa yang badan orang krasmen. Gelah nusuklah bapa. Cukuri dewa nu menang kalah. Titiang nenten nuna sang punika. Wau sapunika Cokor Dewa mikayunin titiang. Mangdo wenten utusan tedun kepono titiang nawagang. Tan sewawa kautamaan utusan kode uring kenisan titiang. Dikah wek titiang nenten medrebe angin titiang ngebatin utusan kode rauh kepondok titiang. Nabi Malik Cokor Dewa sumeneo mikayunin. Titiang pacang nunas ngajak pianak titiang budal kepondok nenten. Sampun rusak bebawa sidedane pianak titiang luh pacang rangkong ring pitung raine ical saking jumah nutuk nak lanangkan di Cokori Dewa. Makin jantan nang kayune karangen Cokori Dewa nabi pianak titiang ring puri. Nawagang pegaten sampunang nilat pemargan Raja Dewata lelangit Cokori Dewa ketah nake ring puri. Rabi nang kalih dasa ameng-ameng nang 15 astra meberarakan. Tan bina Cokori Dewa mekeni sunga ring sapun api lepet cokor duwe pacang nyak-nyak sunga pekaden Cokori Dewa. Pacang angin kodewa ameng-ameng pianak titiang. Ini kenisan bapa. Bedah ben gelang ayun kengken atur bapa nih. Nah jadi pangsing kambang pianak bapa ada di Puri. Kengken perjalanan gelah ne suba lewat. Pertemuan gelah ngajak iyayu. Pianak iy paman agung. Pang presiden sah kenucap gelah merapian. Pangsing kasih nanggah cuntake. Upakara pabia kalau pindah ke dasar pertemuan gelah ngajak iya. Subuh laksanen gelah. Sing ada bina netekin pianak bapa lu kunjung. Pang presiden masih gelah kenucap sah. Nyuang pianak bapa pindah ke somah gelah. Nejani upakara pabia kalau pawidi binana yang belum sanang patut lakar laksanen gelah. Yen prade bapa mirip sangat sang saya sengugu kengken raos gelangi diolas legan kena bapa ni dia gelah antosan jebos dini tedong jagat puri kaure penel mul sanang patut lakar tedong gelah antosan ko antosan lo. Tapi ngajeng titiang matur sisip ngelungsur pangampura banget duning titiang prasangga nangkil kepuri nenten nunas wekasan ari nenten nyantos kuare nukerangan Cokori Dewa. Yen menawi Cokori Dewa salit arsa nitah pengabih dewe ngeni kain madam meng dewek titiang. Menawi padot sapunika pemutus pikayun Cokri Dewa doning mikayunin titiang prasangga. Walu ya titiang ngelebonin puri duwe Ratu Dwagung sekewatan kowe aktian nenten wenten mana titiang purun. Nabi malih dewek titiang rumah selawat titiang ten purun ring Cokri Dewa sane banget manahin titiang. Doning wenten penyeroane kegantulan titiang ngerayang nangkil ngiring idoyana. Ring Cokori Dewa titiang nunas menawi sampun pulih nyikiang pikayun rada pemutus kairingan to ideyana. Pacang sampun api pikayun kedewa ring penyeroane pianak ikiana. Merasa tes kuping gelap. Mireng ngatur paman. Saking gumanti tetuyan medarsana pesan paman. Saking walau tambengan bupejani dengan paman sangat salah tampi. Pamekas gelas ngideh pesan kepelihan kapini paman. Kian kerana itu dong supo lantas gelah tua tuna dari pejalan ini bejani sawire kedadak saum kedadak sari ya batu ketika nas lantur nyani
gelah ngidi kang pesan kepelikan yai jeneng bagus Gusten paman pianak. Sotaning ya anak teruna ya dia sun sumber ada bulangkap nyanyi pidak yang keken kaden kedak tuah ngisinin kena ke demen doke liu subegelah mapitutur ane patut tadi yang une mendegara krama paman sake wala langah-langah bener-bener nah paman de yen walang ati buin yen gelah nyeneng ratu ini gumanti patuti ane tukin ya dia stun paman mentik lekat di Jawa dan yen tambengan upacara pawiwahan ne patut ne sayangan lah kengkel seurah hari pejalan anak nganten anak mawiwaha kita ugi nyelakar laksana yang gelap marah peken pianak paman ini Tanjung lah cutat kajian gelap orangnya dicupak yang meletang paman sakaning susruset tulus tumus kena gelap lakar ngitih di Tanjung Wangon gelah mantu sergap saka widi-widana paman sawira hile-hile nyangkepang pianak yantan kesahayain ban widi-widana ngawe kasmale pangde sengare gumine paman patut gelah ngamel weten Kadi marto sanjiwani lungsur di tiang untuk wacanan cukuri dewa sakewanten sampun salin arsa rumah tangkil di tiang waluyen nungu kang angso kang ngaturang pianak di tiang mangno cukuri dewa arsa lugro nganggen ipun mantu mangno becik pemargin kemenusaan ipun medewek kadi jano lugro di tiang kadua wanten ipun jatmo tamat jatmo gunung sapunapi inargamayang titiang kadiwit taru aturang titiang kantun punan kepuri ledang cukuri dewa ngardinin arso pacang mekardi togok mekardi arce ledang cukuri dewa reng wanah kungkuran cukuri dewa ngaulayangipun lungsur di tiang banget sampunang bakte keperantanan anggene meratangan bija yang malih ke pondok di tiang saya ke bacang nyayut ke kawan anak di tiang iya paman ngane yang saat makhluk kayu dumadak aturan paman ini apangnya cara kayu cenana ya dia stunya kebesan betik bidui ke berorokan betik sake wala bonnya nih minyik tadi ngawe rahayu di Midipuri setatu dan dibungan kena juga besar cokori dewo wah jalan jadi saya gambar lu buku aji nanti jakar nah tayang ini tata cara pawiwakan cendeng ngajak yang dihitung nah lah malu hitungan ini jadi kita paman jalan malu kepuri pang ada saksi di sekala dan kedo pemutus itu bapo sing bani bangdo kemos bapo mengkasih nak luh demen bani nyalane nalo ayu suma nak kalau ada pebesan bapo murdo bapo mati ben bidan bantas telokin baken bapo yen do kido do pesan yen pepes telokin bapo bangdo salah sengo salin arso pedo ido dane mirip bapo kal sadio beno meduwe mantu ido duaku mirip metalang luh nelukin bapo pangdo ada mau sang bapo nyelat ngadep panak ngeduk daging purine bilang luh mulih nelukin bapo ngabe gak-gakan do mumpung luh bani nyalanin berat ingan alo ayu sadio lacur nak merapi mesomah Pragat acepok yen dadi ban bapo mesomah acepok yen sing metinggal natmo uli dewek lo kedosan yen biyakan apa ben bani persango ken ligih suk sama tiang ningahang pitutur bapo nih kewala tiang mapengidehan kapening bapo tiang diaston dini nyendipuri tiang aturang ayah dadi rabi koni ada nih tiang mengideh tiang kapening bapo
Danyen bapang sama pianak marak kapining tiang pe. Sing nyadar Ingat angin tiang ditiba. Yen mau panak amun apa jelek panak bapo nak bapo ngelah. Sing ngidang bapo pekat mau panak yen nak merabi mesomah bisa nak sapi kan. Kalau yang dadi ben bapo sok kayang-kayang ayah. Kini bapak sing luang asane mekelu dini meraos. Kengken bisa man dengan lingsir acin gelah. Mulut tuh ne mulut sanang patut lakar kelaksanen. Nah, yang tegaran dipuri malu nongos muiring nak lingsir. Udah lah udah. Sebening ngamare. Kengken bisa man dan nak lingsir. Ne mula pinaka tedung jagat puri kauripane. Apang sing kasih nangas cunta ke pertemuan gelah ngajak kudan lo. Pekara pebiakala pewidi-widana ni mula sanang patut lakar kelaksanen. Iba apa maman tumen dini dipuri sing trawang kengken ngaheng oe. Pang sing congah rumah sebangayane lo nongosin bapa malumbo tepang gelah jana dapan perjana. Pang perjanian ada ngatur ngayah ke puri. Ratu Dua Agung. Risampone wenten pawacana ngajen palungo cokori dewa kadi sapunika. Wawu dados galang manah titiang. Sia sering palungo cokor dewa suwejo pacang angen titiang rabi. Nalari dayaji. Suwejo kayo nidone pacang angen titiang mantu mekadi mantu. Banget pinunas titiang. Druenang pisan ini ketamatan titiang. Yang ben matur gitu. Yen sing dadi pungolan ya bapak lakar mawali kepedukan wekasan ada galah. Kalau itu jalan, cumin nalin bapak lah. Puri malu. Sapun api ya titiang puniki. Dados pasang titiang senap pisan Gusti Ayu. Senap-senap. Aduh. Gusti Ayu. Mual-mual. Pusing-pusing. Sirah titiang sakit. Sakit sirah. Pusing-pusing. Tujuh keliling. Sapun api titiang puniki. Idam badane lo ngidam lo. Titiang puniki. Bener. Apa lo dang lo yang alia. Yang enak. Aduh. Gusti Ayu. Apa? Titiang dotring asam-asam. Sama-sama. Ini. Sapun api ini. Yang mareman, yang mereren di bencingah. Ada dagang rujak. Kalau nak uke yang nar. Puniki sane baktan Gusti Ayu rujak. Rujak po. Gusti Ayu. Hah? Sedang becek ke pisang. Aduh, titiang ngulit tuh nih dotreng rujak. Man? Ne mangken yenen Gusti Ayu leda. Mang Leica senda basang titiang. Niki jatuna sakideknya. Wah, calep. Sing tak di calep-calep. Awak maru pengantenan. Apa buin sosial ngajak tiang. Makejan ke demen, makejan ke gedat. Enak kena yang lengkok ada nelesarnya. Nyale kayak gitu. Tan ya ijen Gusti Ayu. Titiang pacang rumah sering bencingan. Do kamu. Bayang bon. Dalam yang. Bedek-bedek na pang sing mising na. Titiang akidek ke manten. Lain kelaba nama abonya. Gusti Ayu. Dong ngiring. Aing mau kan. Puniki. Rujak. Rujak. Dijeman. Gusti Ayu sane ijen. Madun. Ayo dije. Punika. Yuk. Kene, ngudiang ditu. Nas legera tuh. Tidak mangket boleh doman tuh. Doman apa? Cara nak bodoh. Saja yung mang ya ilo rujak. Inge, naik pun nage bang. Nah, pangken nebe. Paras sarpenanya. Saling asa, saling asuh. Anganing kadi sepit deh.
suweje kawine di bagiannya bareng-bareng nyak nyebet be, nyebet ulam, nyenawang, rewo bine dari mesanding, suka du kita mulutan si deben masak, juang di binyul pas wejan kawin, yen prade nyebet api prade, endah diben, pang bareng-bareng masingin. Pangkentan sada ledang kayun cokori dewa mau ikan-ikanan ngadoang sepit yen adel cokori dewa ngadoang sepit sepisan margiang cokori dewa yen cokori dewa ngalap aneh nyalanang sepit bisa pun aneh sepit deh kadang-kadang cokori dewa bisa ketik dengan banapi udah ya misi-misi dua natur ya yen ya apa-apa kadang kawang namanya malu di zaman rujak wau dan bencingan aku senang rek rujak sare sing nawang duwen ipidan dugas kelahalit amun apa jeliun ungani yunane kuala bada rujak jeung ilang janem kajang to ampunan ani karsa dan dados ge dijeng aleh Bang yang sampun dados ini bos tiang hari anak rujak nge kadang di taman akeh enten pom sedang membuah punang di kota dados sing glamalin ngebut nak ngidam dan dados sampun api cokor dewa arso ring rujak Dewa Ratu boleh bagus ay ingat ang ulipidan dan naling 1000 gelangar yang surat sing kain kini rasanya tuh bagus yenin cokor dewa arso durusang cokor dewa ngayunang dumut malih bos surani aja ah melarapan rujak ne banget dekin madune putra mau tamak mijilan bagus becik Teman, deh jalan bareng. durusang cokor dewa rainang becik bangkeun bang yang Tan perah. Dewa Ratu. becik sampunang kelasang ge Manian yang padi ada tujuan beli rujak ben. Senganan ngurin len-len. Ayo Rena. ni mangkin titiang lunas kidek ge dudu agung sapun api paling Sing lag sing geger moyo. Dados pendian satu bangun Keke nunduknya Gusti Nyai dan dikene. Apa mirip bakat ajengnya? Nyai dogen ngajak uling tuni. Ratu Dwagong lingse. Yuk titiang saning irengi doyana Ratu Dwagong. Sake wanten sapuniki neke. Mangda cokor dewa pawikan. Newau. Dane Gusti Ayu mapai cerujak reng sikian titiang. Durung poleh lunas titiang. Rara Sida Dwagong putra saning arsaya. Wau krayo nang rujake punika. Ida Dwagong putra nenten eleng rengang Ratu Dwagong. Nah, yang kita sinah sebutan gelah. Mau jaga di omong putra. Titiang mau pamit. Sinah pengekan-ekan yo yakung. Iya namun ke sat maka meparo bukti bang kawibawan, bawang kawibuhan. Kini hang uneng wales. Sat maka ngubuh ingon-ingon anekala. Sat maka ngubuhin macan. Ya dia sud bek-bek bungut nih. Di kaning kala masa sinah hilakan balik. Yen sing berasa tekan kadang kedap nih sing legeng.